Sarbag kayo akabalay ka. No personal na gamit. Saan nga bibiyangan? Dito lang ti pangidul-duli na kiti sa gaya ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ketnat na ditabok yaw. Unay na itan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Ingagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O nairetan kaka. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Kablaawan ken pagyamanan da kay amin anaayat amang tartarabay iti drama tayo nga unay daytan kaka ken dagiti dumapay a playlist dito'y channel tayo. Ket ita adtoy ti pakasaritaan ana paulwan. Sugsog ken sampitaw. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Apay si kalalakayan. Sumamsampitaw ka iti saritaan dagiti agtutubo. Makiububing ka mat. Anya, ilibakit. Ammo alya, masapol nga ammo tayo ti makibagay. Kadagiti amin akita ti tao. Kasta ni Apostol Pablo. Agiraman ka manan ni tinabayagan na dimmaga. Oray awanan tanasaya at ti pakasarsaritaan na. Isaw, ti ulidan na iti kaskanya. Agtal na ka man? Kaano pa'y nagbalin ka nga ulidan? Si katay laklakayan ngawan manaknakem na. Unay daytan apa nagsasa umbakag. Saan anasaya at iti may nga asawa ti kasta. No kayat mo tinasaya at saan ka makisamsampitaw kada makisagsagpaw kada gitag tutubaw. Tirubeng nakin kakasmay sa alakay ka mamagbaga. Unay daytan kaka. Nay, si kamat kimasambat ko Roy Barok. Da kayo magayam tata Pablo. Nagkapwang Barok. Mapan ko kumapasyaro na Jinky. Ngam naalak mo tan tinagbain. Iso ngayon ton mamin sa langan. Apay ako nam amabain ka. Kalat-latan ay mapay dito yung rek na kita. Saan ako na nagtuloy? Ay awan ano kasta Barok. Agawan da ka. Awan taon ti parakin ka. Sayang ti kinatarakem. Nagkapoy-kapoy ka. Kasano ayat ti agpaturad tata? Isya tamon ano isaw. Ay na, maring pumuskol basit ti rubak. Husto na ita, no kayat mau, kanduaan kan nga agsat. Kalpasan na, mapantapasyaran ni Jingkay. Sige tata, inton bigat nga raw. Apay ngay pabigat mo pa'y laang ngay. Narigat kagdardar sa udos tata, masapol ti timing Olay daytang kaka. Nanaanay, adaman damagag kara kayo? Inya dayta Barok. Dahiti akit pangalakla ang iti nasaya at kapanunutan. May papanitian niya dayta aya. Kwa, nana, idi inaram na kayo ni Tata Pablo. Anyang iti imuna ngay naramid na. Nah, apay ada kita ti damdamagam, Roy? Wana, tapno amok mat ti aramidak no mapanak agaram. Di pala iso ti nagdamagam. Kasay saya at matlang no da kayo nana. Sigurado nga awan bulaw na. Ay, husto takunam. Anda bulaw na ngamin ni Tata Mapablaw. Ha? Kasano na kayong mat ngay inaram nana? Ay, kanayon nga may agpasya rin balay iday. Kan sip-sip, kinitatang ko na di alakay. Ha? No kasta, sumipsipak mat iti tatang ni Jingkay. Ay, iso ka ditar armam. Tsak pa'y narugyan ata, mabainak na rod na. Aging pormarak pa nga muna, tapno sigurado ang awan mintis na. Among Barok,
Saan mo't nga innapuraan nga men, day taabanag. Ubing ka pa'y, iso akas mabain ka mapanagaram. Unay daytan. Katno 25 ko na. Ubing ka pa'y babalin mo to pagdatunan ni Jinky into nagtawon kay ti 30. Anya? Ta sigurado, nakasagana kanton iti day taatawon mo. Tawan ton tibaak na. Kan may sa, amang ano adan ton makauna ka ni Jinky. Unay daytan. Ay awan na patpatyam tumot ni bakal. Sige tata, da kayon tungarod ti mangiwanwan kanyak. May papanitin na saya at apanagdaton iti babae nga inayayat. Agpasyar ka iti balay da. Ngam litatang na ti umuna nga armam. Itungo dami ti kalkalaingan na. Anya nga dita kalkalaingan na tata. Iyalamot na iti mang patayag ka nagiti matana. Tano agtayag ka nagiti matana. Amang ano idildil na paikan kanti anak na. Pagpatayak iti mata? Wal, arak. Isaw ti isagot mo. Agraman na ima sa pulutan. Kita no de pagkasaran na kayo adagos. Unay na ito nakapartak tata. Kasta talaga barok. Kas na kunakaon. Maday, tiyag kapoy na maagawan ka. Maibong ka. Yaklakit di kayo ti may bong no maagawan tata. Amom nga rudan at yaramidam no kasta. Ay unay na itan ka. Saan ka asumamsampitaw iti kakastaabanag Pablo? Kundi ka mang sugsog. Tanod na masikugan dita sikat ti mapabasol. Imposible mo't ngay bagada sinikugak. Sana dayta ti kayat ko asawan. Gapo iti kinasugsug mo a tao. Mapasamak ti sana rumbeng ang mapasamak. Kasta ti kayat ko asawan. Maawatan nagiti dadakkel na dayta na naglabasan damay. Alangan may abuguungan na ti anak da. Mayat ket di ti kastaa. Tapno maadaan na adagos iti apo. Ay na Pablo, darasudos dayta panunot mo. Kun sampitaw. Bagbagak lang ba't ila? Nariga tabibiyangan ti kakastaabanag kunakmanen. Tanwad dadakis ang mapasamak. Sika ti sigurado ang mapabasol. Unay daytan kaka. Igatanga mo iti may sabuti nga itangad na. Inton na ulaw, maturog tumutag. O di nawaya kayaw magsarita ka ni Jinky. Kung nagpaiso niya. Ang adang atamat namnamak ka ni Jinky tata. Ay dakkel Pagkunaan nyo nga tata. Malaksid amasipsipam ti amana. Nakatartaraki ka pa. Adaw tagkamat iti kastaki na tarakay. Already mo pala na ibagbaga ti gagaram ka ni Jinky. Sigurado akumput kan. Ay, nagsaya at ngayon kasta tata. Uy, Roy Barok. Patsyanak. Saan ka ngagkapoy-kapoy? No, madlaw mo nga dapan ang gusto ni Jinky ka. Sakbaba mo. Unay mo ta sakbaba nun. Apay liyaw no buhaya sumakbab. Gamatamon. Di kayat ko asawain. Dinodorsok ti kasta tata. No di ka agdursok ita apanawan. Awan madimulam Ngamen, pinarta ka na titignay ita. Amuman na itay makilumbang aso amangan. Kasta na ita. Ay, unay na itan kaka. Kasladyak kabalan tiyag kasta tata. Ay, awan namnamam no kasta. Laglagi pa. Nakapimpintas ni Jinky. Isa di ka kumagsayang iti panawan barok. Masapo lang mapagtinag mo tiwan na. Iti damo pala apan ang sarong karmaw. Ay, unay na itan kaka. Ne, si kamot gayam Roy. Anya ka diti bagam kanyak? Ni tatang mo kuma. Ada na patag ni bagakin ko na, Jinky. Mabit lang tanak ayaban. Kunak no asino itayon tigagaram.
Nimot gayam tatang. Uwan, Jinky. O sige, urayom nga rod ten nakayaban. Unay daytan kaka. Anyat, pakit kita am kanyak. Sabi ti arak, kanapulutan, nakastat, itin mo kanyak. Ay, kwa. Anya nga rin ti kayat yung ay tata. Lamagag mampay kan karay. Asinaw ti umay mo sarong kara na talaga. Siyak, wano ti anak ka. Ay, kwa kuma, tata. Da kaya adwa. Apay, ada kami adwa. Ay, kwa. Kasano day jaya na ya. Agayat ka karay. Uwan nga rin, tata. Sino ka na kami iti anak ka, ti ay ayatam. Ha? Ay, just kay. Ay, ti anak yo tata. Apay nga raw na sakti sagsagodam. Kwa nga min, tata. Apay, umininomot ayan ni Jinky. Ay, saan? Planaw, mabartikan? Saan mo, tata? Dakil, ti panagram ko ka ni Jinky. Ngamin, ayatak unay. Ay, madala kaya. Iso ati pagpukusam sa ano siya? O na tanray. Ha? Isiminar kayo man apasig akapoy kunayat. Ha? Ayaba man na Dexter, Paulo, Rapi, kan Chris. Apay nagijaya ka baranggayan tayo, tata. Padam nagyay nga awan amo na kan ayat. Sa masapul nga isuro kayo analaeng. Tapno makanobya kayo adagos. Taday, narigat tagbaak. Adaw, titumanor asakit ti baak. Anya, ang palpak mo ti insuro yo kanyak, tata. Saan mo't gaya maagin inom ni tata sinaon nga ama ni Jinky? Imposible asan nga uminom. No ispit sain ti ipasangom. Kan nagiti na imas apulutan. Akas ti pinapaitan. Kilawan na nagaduditas din na imas. Paturay na di na mo tilubong na. Saan ko narigaluan iti arak? Muno urean niya di tata. Naibaga na mo tan. Saan nga inom? Di ka maawanan. Itinamnama barok. Di ka kapoy-kapoy. Tapno saan ka maawanan kunakmanan. Unay daytan kaka. Dumngig kayo ana imbag, boys. Iti kasta. Maperpikyaw ti agaram. Unay daytan kaka. Isim-isiman yaw. Ti kursunada yaw. No umisimad. Kidayan yaw. Kas kada sinyasan yawn. Anyangay ti sinyas mi, tata. Naon mo tungog pesong ti sinyas. Juan, anyangay ti sinyas me. May saka pa'y man. Awan naita kabuntog mo nga sao. Pimanaw tunjar armam, di mo pala na ibagat ayat mo. Ha? Di sinyas na ibagbagak. Oray an naditan na sinyas. Basta maawatan na. Di kay agisinyas iti binabastos. Na mga no arabisin na kayaw. Awalakit nga raw. Di mimot ammo tag sinyas, tata. Isinyas mo ti puso. Kasta, kasta. Mawatan nanton nga agayat kayaw. Kat numadlaw yaw amayat. Wano adamot panagayat na kadakayaw. Asawaan yun adagos. Itaray yun. Ha? Nagpartakan? Pinartakan at talaga na ita. Maliti kapoy kunakmanan. Ta malais ka nukasta. Kat kasano ang mga rodin nga tata? Apaya si mali ka nito itumboy. Kat no para ka na iti puro. Wano pure na ito asaritaan. Anya puro ti kayat mo sa tata. Kano puro ak mo ta Pilipino. Aw mo ti sa bali alahik. Ada, ang bayamot na ito nga may asaritaan. Kat puro nga ada anyat tayo. Basta puro. In short, ada bukal na. Wano ada bukal na iti karabukob. Wala tayo kunada nga Adam's apple. Apay, ada bukal mo. Wano Adam's apple mo. Adula amin mo dayta nga bagbagam tata. Basta no agayatak, daytay na pintas adayag, period. Ala,
Dumgag ka nga rodan, iti kanayunan nga seminar ko. Kada iti managbabay na bukilan, mano andaan Adam's apple. Ayun, ay daytan kaka. Apay Pablo, anyat insugsug mo kada Dexter, Paulo, Rape, kun Chris. Sugsumot na ibagbakam. Talaga mo, iso nga rod, ajay dua nagaramid dan iti parikot. Anya parikaot. Intaray dan dagiti nubnubya da. Na, nagpartakan. Agin sisidaaw ka. Kasikati si mampitaw kadakwada, kenang sugsugpay kadakwada. Asanaw kat kapoy damag. Kasla dala pimpiman asaan ang makasidag iti babae. Pimpiman mo ta sasawaw. Sampitaw kakidiakas kada sogsog. Ah, Sika jay sogsog. Ken sampitaw nawatam. No pa kay rubwanday ta ngay sa sampitaw mo ken panang sugsug mo kadakwada. Makamu ka. ulay daytan kaka. No kabilenda ka. Dagiti naganak da. Makamu ka na. Ah, ay awan mo dakas nga naramid ka. Pinagbagaak laang ida. Tapno saan da ama ulay iti biyahe. Kanarigat agbaak bakal. Man nakibiyang ka talaga ken sugsog. Alaka para makita at tilaing mo ita. Naglukon day alakay. Sumipngutan. Awan pa'y laang. Napanan naman ngatan. Napanman ngatan nakisampitaw. Wano ng sugsog. Oh, bakal. Ah, Ah, na. ah. Ada ka magaya mo lakay. Kun, nay, apay tarupam. Kasla nagdiweg. Kun tamatam ka nagkapat. Apa yan? Nagkabibaw pa si Subil kon Ay, huwag gayam. Gusto day ko ng bakal. Kinabildak. Sino atulisan tinang kabil keng ka? Ti ama ni Raoy. Ganjing kay. Na, anya basol mo ngay kadakwada. Nagtaray naman. Daytan, jay bagbagak keng ka Pablaw. Saan ka napneg anang sugsug kadakwada? Anya ngay tinaramid da. Ngarul bakal. Ay ka, dakela parikot dayta. Apay nga may na pinakibiyangam ti parikot ti sabalay. Adamot puso ken panuno da, sinugsugam pay laida. Oray ata nakabalas dan. Linugumandak meten. Isa anay karo kaon pinagbildutak. Ha, anya tamu tayaw, no first part pay la dayta, tadanto pay second part na. Awan ba't kuman tapirmi apinarigat dak. Sugsug pa mor lakay. Agsawar ka kiday, agbirok ka pa iti sugsugam ang makitaraya. Ay, ulay daytan bakal. Saan matan dakton ulitan. Kasta talaga. Kalpasan ti dogol kada kamool. Ibagam, asaan munton nga ulitan. Unay daytan kaka. Nagkidawak mo din kadakwada. Di ba makawan? Naingam, saan mo amay babawi? Ti pa nagtaray dagiti anak da. Naglanggong kan tumungamen. Anya ngay ita. Unay daytan kaka. Mang Pablo, mambalin mo abagbagaan dagiti agtutubo wenno babbaro iti nasaya tawagas saan ket sugsugam ida mangitaray unanyaman dita isurom ida no kasano tinanakman a panagdaton ken panagraem iti maysa abalasang akursunada da saan ket eta dinudursok konforme dita na dakas awagas. Ditan gagayem tinagibusan ti pakasaritaan ana Paulwan. Sugsog ken sampitaw.
Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itin kay panang tarabay.